krenemo. Trenutno pamirci uzgajaju oko 14.500 jakova. Zid log... Wrong. Pam. Kislovnika da bi disao. I za kraj. Donja čeka je 2500 metara nadmorske visine. Gornja nije izračunata. Kanta. Aha. Ali za malo. Pam. Šta ću... Olovka. No. Pam. Gotovo. Otvoriti puta od majke to je posao za 3 jaka čoveka. Jakovi su teški do 500 kg. Pam. Oni daju malo mlega, tek oko jednog